This week's phrase is pwy wyt ti, which means who are you? Pwy wyt ti? Rhaid ydw i, pwy wyt ti? Dod ydw i. This week's phrase is bore da, which means good morning. Prynhawn da, which means good afternoon. Bore da. Bore da. Prynhawn da. Prynhawn da. This week's Phrase is beth wyt ti'n eisiau, which means what do you want? beth wyt ti'n eisiau? Dwi eisiau a falos gwelwch hwnna, beth wyt ti'n eisiau? Dwi'n eisiau box breakdown sgwrna. Beth wyt ti eisiau? Dwi'n eisiau o'r exam yna. This week's phrase is ga I ysgwrna, Which means, can I have, please? Gari pen ysgwrna. Here you go. Diolch. Ga I fynd I ti boch ysgwrch yma? I do. do ysgwell yn I do.